batoye Merisi ndavuga ati imibare hano barayisha ibyo byose ari umuntu ugiye kuriganya kurumva none bavuze ko tubaye ba kabiri uravuga ati birarangiye ndavuga ati bro twe tuvuye akacu kavuyemo nabe niyo dati turayibonye ariko wowe marazwi yanatangana karuswa cyaba bakamutinya ariko inshuro dutangaje no kuntu ariko kwaje ku mwanya wa kabiri kandi ariko kwa dukwira umwanya kuko urebye MC yasomye commentaire zose live byari live abantu bari badukurikiranye yari isekere nawe gusa nimba tuvuze ngo tugiye gukora amarushanwa dutandukanye amarushanwa ni imfashanyo kandi abari umujudging kuko ni no buryo kikabaganza yo judging muziyenzi undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nkabatumikira ko batengwa bitamo ntego uyu munsi TV1 terambere ryanyu burya ngo bari nishema ryacu uke dutangira tubankwaramutsa abadukurikiye bwije namwe tukabamwiriwe bityo kishakamo kimwe gituma bishima kuko kwishima gituma umuntu arashiza kubaho neza hanyuma rero ijambo ni ryarinde uruhererekane rwa muntu nzakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidace ku muntu bityo buri umwe wese abakeneye undi niyo mpamvu nakeneye abasirimu basa neza abasaje batatu baserukiye timu y'abantu bane kugira ngo tuze kuba tuganira by the way batanu Kennedy yavuye mu mana Kennedy yavuye maja Sudan ava maja gusora save the date nagera mu rugo afite umpanga wa umpanga w'inzobe cyane boss banza ufate microphone undi munsi andi mahirwe nanone Senegali undi munsi andi mahirwe tuje kuri Papa Lewis be comedian undi munsi andi mahirwe Lewi amahirwe yawe uyu munsi nayahe nuko umukunzi yambwiye kwa nkunda mama we uwo mukunzi nini ni Yesu ariya ngo niwe kizeze cya timu kuri baracabihakikisha hakika kandi uzobura umugore sha ibi ngibi ukinagara hari umukobwa twandikiranye na mu gitondo noneho nyine ndamaze kudashakwa ahita asubiza ashaka ikibazo iwacu yasubije ngo harabura ibishakwa ese ibishakwa n'ibiki ngo ni mwebwe abagabo ti none ko mpari ni kihe kibazo ti aravuga ati ngo ndamubwira ati ariko se ubundi ko nanje ndi umugabo ariko ngifite cya kibazo cyo kunyara kurumva ko nyihanganira kweli arambwira ati nzihangana kurabona inkari yanje ya sasa bazijoro arangwa chate ziri yari andazifite ndamubwiye ati inkari yanje sasa bakro ndi wonta muri iyo nzu ngo hoya ndamubwiye ati sawa ihangana tuzomenye ko tubivugana no zo musubiza nyo kwihangana no ndahumeho matora kuyandika neza cyane Senegali by the way team yose congratulations ku mwanya wa gatatu wa kabiri ndikosubiza inyuma umva Emi ibizambwe ngo ndikosubiza inyuma twibye ndabije bimeze bite cheke nyuma bahaye dati bob ira dati batubwiye ngo ko bibeshe ariko umubare w'amafaranga wari fatikable wari uzuye 30 y'amanyakenya 30 amashinga 30 y'amanyakenya niyo mwahawe 30 okay cyangwa amashinga 30 nyine wowe ko wavuga ngo 30 oya nawe wari wemeje kuko ngo wabaye amashinga 30 amashinga yanditse kuri sheke urumva ni imibare mike takwiye si ahi wewe wize nti tukuvuza ntabwenge no kuvuga ngo ni 30 zuzuye congratulations kuri team nasandi cyane boss urabikesha nde ba member bose ba team isekere na bari bahagarariwe n'abantu bagabo babiri cyane boss reka ruwenza kuza kubaza kino kibazo muri batanu nubwo twari twavuze ko ari bane niza jokes kuko ibiganira n'abakomedian biba bisaba kugira ngo utambuke nkabo hari jambo nkunze kubwira abantu ngo hatabaye kurwanirira bato ntabakuru beje tuba dutegura sometimes bidusaba kugenda ingendo nk'iyanyu tukagendera mu mutozo wanyu kubera kuko kisanisha natwe toza beza cyane ko muri abakomedian b'umwaka kuba mwarahisemo Lewis na Senegal ngo ba representing a team niki mwagendeho no kuvuga ngo ninaco kibazo caje kubaho ku bantu wenda bari muri iyo party ya comedy bari bitabiriye irushanwa nk'abantu bamwe bagiye muri cya gikorwa batamenye ico bagiye gukora ushatse kuba ko hari abakomedian bagiye muri abatazi ko
no kuvuga ngo hareba nk'abari bakina za théâtre kandi biriya bintu z'amateatre ibintu by'inkinamico muri no kuvuga ibintu by'inkinamico biratuberwa ku magroupe scolaire aho twigaga cyane. Uri kuvuga Rusaku, uri kuvuga Lazaro? nubwo ayo n'umuntu wareba kino kiganiro nawe arabizi ko mpa mvuga ba Rusaku n'abantu ngabo n'abanyamujareti ese nka Rusaku karaje kutubyinira ari abana bari bamaze gukubita inkongomani turayifiringa neza n'abajaje barahaguruka umukire Dodos arahaguruka banza rescria no kuvuga ngo impamvu jewe na Serije na Kennedy tutajemo nuko twabonaga ibintu bakene hari mu irushanwa twe tutabyujuje duhitamo gufata bamwe muri twebwe bazujuje baje kuduhagararira kandi babikora neza bazana amanota n'amafaranga. Tutagaruka uko amafaranga yagabanwe kubera ko muri benshi kandi nti muri bake harapafomeze bake wenda Lewis arabitubwira neza. Reka nje yasubiza. Uraza kuyasubiza. Reka nje kuri Senegal. Mubifashe gute kugira ngo team ikwizere yavuga ngo duserukire? Okay, nje uko navuga buri umuntu ikintu ashoboye uzukibona. Uzi impamvu utaraha manu mikoro ngo atubaze nuko uzubona tobishobora. Ndakubwiye ko n'urugero ntanze. Oya si n'urugero kuko nibyo. Yimuha tubaze. Reka nibahe Manu itubambariza ikibazo none bamenye ko hano twebwe tudakina. Reka Manu ababaze mumenye ko nta mikino. Ikibazo cy'abasa mureke kwanika koruta zaga ikibazo urabona nk'umwanya amaze ariko we tuza dutangira. Reka kubaze Manu. Mwese mufite abakunzi? Si ikibazo kirifatikable mwese mufite abakunzi. Ngo tubaze ikibazo wowe bwabaye ikibazo. Ngaho tumusubize icyo kibazo kwanza cha Emmy Produce. Ko dufite abakunzi buri wese yakwivugira hari kundevye nyine buri wese yakwivugira. Ngico rero kikwereka ikibazo cy'umuhanda urumva Manu buryo none kubera ko mwabaje timu sibyo dufite mufite umukunzi mwese muhuriyeho n'abafana bacu ni Kristo Yesu. Timona byumva kimwe gute se Kristo ntadufana umwize ni Kristo ntitwamutereka mu bafana igisengera dufite umukunzi ni Kristo. Ikibazo cya Manu giteje jamu muri isekere nawe urumva nkuko yarabivuze utubaje nka timu abakunzi twovuga abakunzi ariko utubajije umwe umukunzi ni Kristo. Twari tukiri ku cizere wagiriwe waravuze kuko abantu barebisha umuntu ashoboye niki wowe wiyiziho ko ushoboye cyaguhesheje ubushizi bw'amanga kuri presenting ibendera rya isekere nawe? Okay, urumva jewe impamvu banyizeye jewe cyo mbona twagendeyeho urumva icambere cyo nuko twari dufite umwanya nje na mugenzi wanje kuko nimba mwararebye umunsi wa mbere ntago yari ahari umunsi wa kabiri Serge ntago yari ahari iyo minsi yose Kennedy ntiyari ahari ariko nje n'uyu twarabonetse ni ukuvuga ngo ico ni ikintu cambere twagendeyeho. Ikintu ca kabiri twagendeye se uriyizeye twaravuze ati se nibandi biyizeye bumva ko babasha guperforminga hari ati nje ndi makanika wa groupe kubera ko atari ubwa mbere twari dukoranye turavuga ati turashoboye kandi si ubwa mbere twari tubikoze ariko wenda cana akavuga ati n'ubwa mbere nabangiye gukora kandi ikintu c'amarushanwa ntago habamo sample ngo banze ugerageze turavuga ati kubera ko twebwe atari ubwa mbere tubikoze ari nk'inshuro kangahe kandi dukoranye turavuga ati reka ari twe dukora. Lewis uzumva gute cizere wagiriwe ugahabwa n'ishema rya groupe kugira ngo yiserukire? Okay, murakoze cyane gusa nyine ndashima kuri bagenzi bacu kubera ko batugiriye icizere uretse ko yenda bagendeye kuzo bashaka kuba batubona dushoboye gusa kimwe cyo nta cizere gihambaye nanovuga ati cari kuri nje ni cizere niha kirahari nyine ariko kandi akenshi nshira imbaraga kuko tufatikanya na mugenzi wanje kuko umunsi twabiteguye bazanye karaga ntuza karaka afishe kara amarushanwa agaki na akafishe agaki akafishe ifish cyangwa ikintu kiri muri telefone cyangwa gaflower gakwigwa muri telefone ni gato na akantu gato cyane noneho rero bakimara kukaduhereza bacu baravuga ati
tubijemo noneho bakimara kubivuga baravuga ati kandi ababijamo ni je na Senegal uwo munsi ndibuka ko twagiye mu kiganiro kwa IITV noneho ngo turangize tuhavuye duhura n'uyu wacu mu ijoro dutandukana n'abandi bose twe tuza guhura nawe muri quartier turaganira turavuga ati nta mpamvu ni rusaku hari ni Lazaro Nyamujareti ni nkabo twovuga turi mu ntuzi kandi barabaswa ko tureba dukoze ijonjora tukabona bazaviramo ku umunsi wa mbere harusaku iwe twabirangije ngo twabonaga zana ibintu zo gucumba imitsima ibintu nyine zo kujenjeka no Nyamujareti twari tumuzi ubwo nimba Nyamujareti nshaka kumutereta nkamukonveka kankunda sinumva uburyo kiyonsinda wandegere urumva abokera babiri bari inyuma muhita mubaye elimina marusha turabarangiza ngo turangiza turavugana ati usigaye ni Lazaro ngo tumurebe Lazaro wawe ubyara mu gitondo na nimugoroba katwe tutarabyara nibuze twobwira turavuga ati tugende dukora azoza performe ngategereza famille ngo turangiza turavuga ati twe nta stress ziraba mu mutwe nta bintu zo kubyara none ninde wo dutsinda muri bari rusaku ni chini aho Nyamujareti ico conyene cyo kuvuga ngo no mutereta akumva ko ngomba kumutereta nkamurangiza ko none buriya nta guciriritse kuba wumva kuko wowe gutereta umuntu akemera ari ibintu bigize cyane buriya ntago uciriritse cyane kuri ngo kuba no mubwira akemera bivuga kuko kuba kwemera oya uzisi impamvu uzi impamvu kwemera muri makaragayitse uzi impamvu navuze se ntagayitse ukunda ariko ubona umuntu kugira ngo umwemeze kugira ngo agukunde nuko imitekerereze uba wayifashe muri make kurabona wowe udakanganya cyane ku buryo kwemerwa ntabwo uransobanukirwa Senegal yanyumvise cyane nze kumumva gusobanure neza wowe ko aragushuka nawe ugashuka ni ukuvuga ngo impamvu Nyamujareti yo kwemera ni uko Imana yavuze ngo mureke umugore asanga umugabo we kurumva pana kuvuga ngo oya yaravuze ngo oya uko Nyamujareti reka nkwereke Nyamujareti suko ubundi impamvu utereta umukobwa akemera suko umurusha ubwenge ahubwo nuko Imana yavuze ngo umuntu agomba kugira ugwe kurumva ko ndagira ngo areke gukomeza kunjena uri kumva nta amadeni amwe yishurwa mu buryo bumwe n'ubundi yihangane twaramuvushe nubwo byanze ni ukuvuga ngo impamvu umukobwa yemera umuhungu suko abamurushije ubwenge nk'uko iyo yarashatse kuvuga ariko we yavuze ngo kubaho nyine ni umutereta kanyemere ni nkaho ari hasi yiwe yani magambo njyewe w'isisi ndiho kwemerwa ni assurance yo gutereta Nyamujareti nditungana zaguhaga amahirwe yo gutsinda banzu ndegere ni urugero natanze kuri Nyamujareti kubera ko twari kumwe muri ara marushanwa takuraga yasobanura imineri none reka nkubwire jewe se ndi mineri ariko reka tubwirushuka none ngo turangize ibyo yenda reka tubireke twoja kuja ni nka bibiriyaga ari uburyo tubigireka tugarukira noneho ngo turangize turabyemeza n'uyu wacu turangije kubyemeza turavuga ati ariko rero reka tubabwire ko twebwe tutabyemeye hari igihe nako tuba dukenera kubereka ko turenze imbere yabo ariko mutarenze sibyo nakomeje kuvuga ko udafatika utarifatika ariko tutarenze imbere yabo ntabwo turenze ariko nk'imbere yawe uwo nkangishiki nk'imbere yawe no gukangishiki pomagara security royal now man no reka nanjye mureka baze utararanga mwe mukuragenda gakanga abaturage chat yawe wanyoreje message nono impamvu nemeye se impamvu nemeye akundi ni gute abagabo batatu baje inyuma bakagukurikira baradufashije nubwo katashimiye bro iyo utakoze icuma wohereza amafaranga kukuzanira abahora ku cuma noneho turangije noneho ngo arenze ba Dodos na ba Oji naho isekere naho ryo riri buze mariko arenze gutana na Dodos baduhaye dati nzakida yaduhaye ikiganiro dati kenzunguza ikiganiro kimwe n'amafaranga dati kenzunguza mu magufuri n'ibishenga icumweru kimwe nkazibona nizo umbwira ngo bararenze wajagaye warabuze rero nguze ibishenga aho yije kurerasingira mu isoko naho kaja mu kibuga mwegeze microphone ese umutoko Imana no kuvuga ikindi mumenya mudukabi mudukabi tubakaba amafaranga mudukaba amafaranga ayo bababyishyuye turaburi mu 20 ngo turangize kumuvuza yabaye make
ubu turi kumuvuza ataha kandi iyo tubona 20 twari kubona icumbi yango birangize noneho tuza kuzumvikana n'uyu wacu baza bamvugiramo ngacanganya igihugu cyane nzambita mbibona ko itucuya izabingora no rero turabyemeza n'uyu wacu ngo turangize kubyemeza turaza gusa uyu we turi kumwe nawe akiri uyu nguyu ubwenge butarava kugiye kuko hari igihe bigera nka saa sita nkabona byahindutse kuko uyu agira ubuzeze bumwe mwemeraho iyo akubwiye ngo iki kintu singikora mu gitondo Serge yambwiye ngo Senegal yavuze ngo ntituzoje hano hantu kuwa kangahe namubwira ngo nturinde ubabara umwinginga umureke uko yahakanye yatambamye biba bitambamye numvishije yanyemera ko tuza muri aya marushanwa ndavuga ati cyo kimwe kirakemutse ndavuga ati ubwo turi kumwe nawe ibintu zose bizagenda neza cyane ikintu wabonye udahari cyane kuri timu yawe ukavuga ati wow timu yanyu cyangwa se timu yiwe cyo kimwe nuko nawe ari yawe akonere wisi n'umunyama hane ni ikihe kintu wabonye wumva uri proud y'aba bahungu bawe umunsi ntari naje wa mbere hari abantu nyine twahuye bakaza bambwira ngo ushaka mwa performance kubera ko twebwe timu sinzi wenda ishobora kwitandukanya n'andi matimu iyo umwe yakoze ikintu kigapushinga ntago citirirwa we nyine hari amapulsa aryaho ariko citirirwa timu muri rusange haraho naje twadura akavuga ati felicitation cyane kubera iki ndumwe muri ndurugingo rumwe muri bo so rero abantu bamamagaye baravuga ati shabo ngo badusekeje mitamenya ko bazamuye nyine abantu bari bitabirishwe numva nyine uko biri ngomba gushakisha umwanya nanjye nkajyayo tugatera ayo mafaranga nyine twari gutwara ya mbere ariko reka dutwara ya kabiri nyine ko jere nanje gufata biri ya 50 urabona ko ikintu papa Senegal urabona ko ikintu catumye mutaba ku mwanya wa mbere mukagaruka ku wa kabiri nkico mwari mwizeye ko mugomba kuba wa mbere nikihe niriyo somo kuye muri gomba kukwimura reka gukura kuri uriya mwanya reka kugeza ku wundi ikintu mbona catumye tuba ba kabiri tutabaye aba mbere ndakeka ko ni ibintu twazanye ibintu bisha abantu batamenyereye bituma mbese ikintu kije mu maso yawe bwa mbere n'ikintu gisanzwe kiguca mu maso umva ni ibintu biba bigoye ikindi kuri side yanje naba narabonye sinzi ashobora kuba ninje wabonye nabi ariko ni nkaho nabonye ko aba comedian ni nkaho nta mujaji wari uri kutujajinga sinzi kubera ko nabonye kuri side y'abaririmbyi mama Kabaganza yarahari kuri side y'abacuranzi Christopher yarahari ku nyamakuru hari Gapangwa na Nayemabre urumva kuri twebwe mbona ko nta bantu twari dufite wenda ariyo mpamvu ubona ko iyo hari kuza kubamo umukomedian mu bajaji mwari gutambuka hari yari dibwana nako murangiza inyumiyo yari mu bajaji yari muri coordination urumva twe nta mujaji twari dufite kubera ko iyo tumugira yari kumva ibyo dukora kandi urumva nimba barakurikiranye ko abajaji bavugaga ko ari twe ba mbere kandi buri ikintu cyose iyo kiri kuzamura umutwe bikaba ngombwa ko dukomeza nyine tugahatana nje mbona kuba twaraje muri batatu ba mbere no kutagira umuntu uba representing ni umufana wabiteye iyo tutagira umufana ntago twari kuzamo kandi iyo tutazamo ayo bari kuduha batwime bari kuyagura imbago za Dodos oya Dodos ararengana so umujaji zande za Kabaganza abajaji bari gutwara imbago no urumva batari kuba batwije Gapangwa ni imbago urumva Gapangwa imbago imwe Aimable zibiri Christophe none ngirengo mu bitaro kuvuga ngo hari abahungu bari hari inyuma b'abafana bari kuvuga ati sikere nawe nitanzamo abe bari kuba barakoreshamo intebe uzira ntebe bari kuzivunagura zose urumva twe twagize ibati z'umufana twagize ibati z'abafana ngo mwana bitwaye kubera ko mu bikwiriye abajaji baramiye amagara yabo oya emwe rero utamusobanukiwe aragoye mwirinde
aragoye Irinde. Mumenye. Mumenyane. Gute turi kuganira tu ibi ngibi biri hano nawe turi kuja kuri bibiri hano kuvuga ngo warubaje gute mwagize ibahati y'umufana umufana yatari ahari ntimwahawe ibyo mukwiriye kuvuga ngo ntago tubona ko abafana aribo batujajinze nta kindi kintu abafana nibo twari dufite nk'abajaji twebwe kuri side yacu niyo yatumye wenda tugira gute tubasha gutambuka ariko urebye ku bajaji ni nkaho nabonye ko nta muntu wari uri kujajinga comedy cyangwa se dushobora kuba twaritabira irushanwa twebwe ntuze yacu itarimo wenda ariyo mpamvu ariko abajaji twe twari dufite ni abafana kuko iyo tudakomveka abafana ngo babashe bishime nk'ibyishimo twashakaga kuba ariko babipfuye ni ukuvuga ngo kariyeri mu tuvuge mu banyamakuru bari bafite impano y'abanyamakuru hari harimo abanyamakuru abari bafite impano yo kuririmba hari harimo abaririmba abafite impano yo gucuranga hari harimo abacuranzi ni ukuvuga ngo kuri table y'abajaje haburagaho uwo muri kariyeri yanyu niko tubibona yaba complain kandi mugiye mwaje muri batatu b'imbere bari bakenewe urumva ibyo byose ushobora kubura umunyamakuru w'ikintu runaka sindiyo ushobora kubura umunyamakuru w'imikino ariko bitavuze ko ku yindi bashobora kuguha amakuru ukavuga amakuru yo kubika ukavuga aya mandamano byose bitavuze ko hariya icambere cyo barebaga bakotaga ibintu byinshi muri ibyo bakotaga n'ibyacu ushobora kuba byari birimo ariko impamvu nkubwira ngo hari hakenewe umujaji wacu comedy hari stand up comedy hari uburyo umuntu akota akavuga ati iyi nkuru yahereye aha n'aha n'aha ubuhanga nyine buri muri comedy twebwe ikintu twakoze mbona ko ari uko twatanze ibyishimo n'abajaji bakabona aho bahera mu buryo bwo gutanga ama award nagiye mbona umuririmbyi batambutse bagahamagara muri babajaji abaririmbyi bakaza bakamuha abacuranzi mu comedian abantu bari biteze kuko wenda hari buhamagagwe nka Suleiman muri comedy cyangwa muri filime cyangwa se Dibuwa mu kugira ngo babagezeho award nk'abantu muri kariyeri yanyu kuri mwebwe icyo kintu mwari mukiteze nko gute okay uretse gatombiza imisubizo reka mukora kandi joro bite mweze cyane zo yibagwa vubikaho ni nyinshi kuvuga ngo impamvu wenda ashobora kuba baribagiwe guhamagara wenda nka badibo kandi bari muri coordination y'abagize igikorwa ibintu byapfuye gakare byapfuye sekere nayo baye mu mwanya wa mbere n'ibintu byapfiriye ni ukuvuga ngo tureke no guca ibintu ku ruhande ntago byaje kurangira itakiri Murenge Go Talent byaje kurangira ahubwo ari nifasha Murenge Go Talent fasha Murenge Go Talent kubera ko ushatse kuvuga iki reka mbisobanure neza kubera ko nimba bafata reka mvuge Trezor wabaye wa mbere sibyo kubera simvugaga abantu batitabira ishanwa bagafata Trezor bakamubwira wa mbere sekere nawe ya kabiri wa mwana mutoya bakamubwira wa gatatu yitwa Merci bakamubwira wa gatatu ntibaze se ibintu birimo ese ndatuvuge nk'abantu bo mu bindi bihugu wenda byumva ururimi rwacu nko mu Rwanda i Burundi bo kwigira niki kintu boza kwigira kuri Murenge Go Talent mu gihe bari kirimo gufata nk'ura mwana bakamubwira wa gatatu ese bari abantu bazatwigira hige kubera ko kiba rafata umuntu ushoboye bakamukuramo bakazana umuntu udashoboye ahubwo twari gukora nka fundraising bakamushiramo kugira ngo abone twadufaranga twateguwe kurafata ura mwana Merci ugafata Charles kumujana hanze ugafata bajari kukabakubita hanze sibyo ugafata ntibagere muri batatu ba mbere ugafata Trezor ukamugira wa mbere ese no kubera ko yazamuye amaranga mutima y'abajaji niyo mpamvu bamugize wa mbere ko wenda yarahobewe n'umwe mu bajaji wenda akarira nawe akarira ibyo gatwe ntabwo tubyitayeho kurira kwa umuntu ntacu bitureba ese irushanwa niko ryari riteguye ko namaranga mutima yagendeweho rero wenda ko batarahamagaye badibwa n'abandi ngo baze batange ibihembo ku bantu bari muri kariyeri yabo no kubera ko ibintu kera bari bamaze kuzibagirwa byari byapfuye kare urafata umuntu nka Richard umwana uririmba ibintu ubihera mu muzi akabiririmba uko byari bimeze Richard we yanavuye mu ntiyaje noneho no muri 10 babandi 15 ba mbere ukamukura ese qu'est-ce qu'il y a uzotuma utaraka
irakara bivugeho ubona ninde wabonye wahawe umwanya atarakwiriye cyane yagiye ku kindi kibazo bitewe n'ico warutubajije ngo kubera iki twebwe kuri side yacu nta bakomedi baje buriya Cristiano ntago yaha Messi Ballon d'Or na Messi ntago yaha Cristiano Ballon d'Or kubera ko bose baracari mu kibuga ariko baziha ba Zidane barangije bakaza kuzidu wenda nushaka nko mpakugarure ba Suleiman na bantuze muri mwanya ntibari bakiri nk'abakomedian bari muri coordination bari mu bayobozi bari na hejuru y'abajaji kandi ahari nta cizere bagiri neza Suleiman ngirego none se baba barabakibagire se baba barabatambukije hari Suleiman ngirego yari mu bantu bahagarariye kira gikorwa ca Mulengo watari ni Dibo ya Suleiman yarahagarariye no se Suleiman yaza kugwiga igihembo ibijyanye na talent yari uburyo bari bagabuye role ku bajaji ku bantu bo muri coordination talent umuntu warushinzwe talent yari Dibo niwe chairman w'ibijyanye na talent Suleiman yakoze mu by'umupira no kuja gufasha abavyi ndanavyiwe ni gute bafata igikorwa karinda kirangira cyane wenda nko kuri final Dibo ntaze ngo ari ushimira abantu bagaragaje impano zabo umwe warushinzwe abanyempano wari ubihagarariye bivuga wari ubashinzwe ni wari ubihagarariye ubwo nyine yagizwe niyo mpamvu nakubwiye ati nyine nawe yihangane kuba mukubisa hasi niyo mpamvu nakubwiye ati ibintu zapfuye kare sivyo ni ukuvuga ngo hariya ni nk'aho bafashe amafaranga bategura abanyempano baza kuyafashisha mu hariya garuka kuri Senegal kora ku kintu wenda ico ngico buri wese araza kutubwira akenshi tuzi kuko umuntu yafite role yashinzwe iyo igezweho agira act nawe actinga nk'uwari uyishinzwe abenshi bagiye babigaruka ibi turi kuvuga twebwe tuza kubaza ibibazo biri muri complaint cyangwa se muri comment z'abaturage sivyo abantu ko bati runaka yarari hariya kubera ikatakinye atajuwe iyi role ari wari ifite mu nshingano sivyo ngaruka kuri Senegal ubona ninde muntu wahawe igikombe cyangwa se umwanya atarakwiriye muri bari batatu ba mbere batambutse atagikwiye yego hari ubundi muri bari abantu batatu bari hariye umwe ni wari kugumamo ende simvuga ngo n'uyu babiri bari kuvamo ninde nande oya jereka nkwereke oya nuko turi tiye oya ntago ari ico ngico ngamije ntago ari ico ngico ngamije nawe yari kugumamo gusa reka nkwereke nawe yari kuvamo hagumemo reka nkwereke ikintu haracari gihari hari muri bari abantu batatu reka mbivuga uko hari kuvamo umuntu agaha Charles umwanya uri kumva uwo ninde hari Merci yari guha Trésor umwanya natwe tugara Richard umwanya Richard akaduha umwanya ntabwo nzumvise ni ukuvuga ngo Merci umwanya wa gatatu yari kuwuha Trésor akaba wa gatatu umwanya wacu wa kabiri tukawa Charles akaba wa kabiri hanyuma tukaba ba mbere wenda umuntu ashobora kuba yikunda Trésor namwe akabaha umwanya mukaba abambere ni ukuvuga ngo impamvu style Trésor aramerita kuba muri bara batatu ba mbere Trésor abarimo ariko ntiyagombaga kuba uwa mbere nikosa jewe ahantu mbikwerekera ko bitari kugira jewe baravuze ngo tubaye ba kabiri nari nicaranye na Charles ndambwiye ati kabaye bro barakwibye tukijemo kubera ko hagati yawe na Trésor niho hagati yanje nawe na Trésor niho harimo batatu batoye Merci ndavuga ati imibare hano barayishyura byose ari umuntu ugiye kuriganya kurumva none bavuze ko tubaye ba kabiri uravuga ati birarangiye ndavuga ati bro twe tuvuye akacu kavuyemo nabe niyo date turayibonye ariko wowe 90% barakwibye kuko MM afutikanyije na Trésor none se nari mu bajije nari no muri coordination urumva MM arazwi yanatanga na karuswa cyaba bakamutinya nizeye ko bizazamo ozana bari abantu batatu okay reka nkwereke impamvu tuvuga ibi ni ukuvuga ngo namutubwire nagavuga jere reka nkwereke ikintu nabonye cari hariya n'abantu wenda barabivuze niyo mpamvu mbivuze niza hano sintanga ikiganiro nkuko bindimo n'ubundi nzaje handi mbivuge cyane si ngombwa kugutinya ni ukuvuga ngo jewe bakitubwira ko turi aba kabiri hari abantu bari bicaye inyuma yacu barambwiye ati Trésor arabu wa mbere ndabati se kubera iki arambwira ngo Steven
ngo ni nyirarume wa Trezor urikumva barangije baravuga ati kandi wibuke ko Steven ngo bigeze kumwiba igikombe c'umunyamakuru ngo ntago yakwibwa kabiri ngo yazanye na barabagabo ndavuga ati cyane ariko itaboneka isoko ry'imbago ndakurahira ndavuga ati mandamano kwa mbere bari kwifatikanya n'abandi nabuze tavuga batwohereza yacu hakiri kare ubone gutangaza wa mbere cyakoze reka mana abantu urujijo badukurikiye kuri MTV ibintu byagiye bivugwa mu marenga ngo yibwa igikombe cyahawe Justin Rutebuka yaragikwiriye kuko yari mu bategura uzatsinda yarahagarariye abanyamakuru yarari muri competition nukuvuga ngo yari umu beneficiaire wa Papa Legend ibi bintu ntabwo nigeze mbivugaho kubera ko namutse imbere yiwe nari muyoboje abantu 64 hanyuma rero Oji afata umwanya avuga ibigendegwaho kuri last minute shame on you bro tugende bro rero ino industry yari gihe bizaba ngombwa ko tubwizanya umuhaye musumba zose ino industry yari gihe tuzabwizanya ukuri bro sibyo rero zagize ndimo biragoye gutanga amabwiriza nyuma uraza abantu bicaye muri sare ngo ibigenderwaho ni ibyingibi n'agapfukamunwa twagiye bro uri kumva ya abantu nyire bagaheraho ngaho kandi urumva amajwi y'abantu igomba gukorwa uri kumva amajwi y'abantu agomba agendaza kandi nawe washira mu bwenge kumva ko ibyo bintu biragaragara kubera ko hari dutora wari imbere jewe hari uwambwiye ngo impamvu utagitwaye ngo nuko utaruhari nibuka ko na Galas atarahari bakimuhaye biranjanga nabyo ariko wenda uteguye ni ugomba gukora ibyo ashaka wenda ntawamenye ya Lewis ko watuje cyane bro ibogakorera Oji karanga komeni sauce Oji yarabahahamuye babitse nk'ubwoba muzi ko dushobora gukora mandamano ntiyongerwe no kwemererwa gukandagira hara ku kibuga cy'indege njewe ngendeye kuri cyo kibazo mwabajije kijanye n'aramarushanwa yabaye bushize ntawe ntinye kuko umugabo udafite icamariye mu rugo rwanje ntawe ushaka gutinya hanyuma rero ni igikorwa ciza bateguye ariko kandi uko turabagabo bafite ubwenge tudashobora kwirirwa ku umunsi dukora ikintu c'imfabusha cyangwa se gishobora kuba kirimo ubuntu nk'ubwescro ntawe mvuze ko hari waje ari umwescro ariko kandi nimba tuvuze ngo tugiye gukora amarushanwa dutandukanye amarushanwa ni imfashanyo kubera ko nimba bisiga ikorwa ngo ni amarushanwa naba amarushanwa bitewe n'ubumenyi bw'umuntu abitsindire noneho kiri naho ngaho hari n'igisaza kimwe niba warakoze itangazamakuru igihe cyawe bakizunguza za kaseti rekana natwe jya muri retirement cyangwa ucuruza ibindi bintu uve ku basore bahagurukanye impano zabo gihagaze hariya ngo umunyamakuru utaratukanye urinde wowe udashobora no gutegura event yo gufasha abapfakazi babiri urira ku by'abana bahagurukanye amafaranga yabo ukaza kuyaberamo celeb utarabaye celeb igihe cyawe iyo ni retour d'âge uri kugaruka mu mpano z'abana bato genda usaze neza uhabwe retirement none rero ico nari nkomeje kuvuga ibintu byose buriya kubera ko turi abantu bafite ubwenge bigomba gukorwa bifite ubumenyi bwose yani buri kintu cyose kikagenda gisukuye kuko hariya nk'uko mwene data yasobanuye ibintu bijanye na comedy hari abadibo bari bicayemo ba Suleiman bari bicaye hariya nk'abakomedi tuziranye kandi twemera kuko n'abantu twaje tujoininga babiziho cyane barusa kubo twako dukorana ariko nk'abari bari muri kamati Dibwa na Suleiman twatangajwe n'ukuntu kandi hari igihe twakitingaga imbere abantu twari ko dushinga ijisho nibo tukareba ko wenda bashobora kuba basetse Suleiman na Dibwa kuko nibo bantu wenda dutinye kuko nibo bari bazi ico turimo gukora kintu nkubwira man hari abantu bakoze akazi nitwe utikubera ihe mpamvu nimba wowe Steven ntabwo uri umuririmbyi ariko bitewe n'ubumenyi buke ufite bwo kuririmba mu miririmbire wowe utambuka ukaririmba ka Vince gato kakagira aho gakora abantu Trezor yaraje aririmba uko yarashoboye azamura amarangamutima y'abantu bari hari n'undi wese ko yabikoze ntitubitindaho ariko kugira ngo utambuke uje gusetsa
umuntu ni akazi gakomeye kandi ikintu gitangaje stand up comedy aho ibera shitani utegura story urabona du story kwako du creatinga tukatuvuga uraga creatinga ukagenda ukageraho karangirira aho karangirira wateguriye ko abantu bari busekere iyo abantu badasetse biba ngombwa kukomeza ya story kugera aho irangirira abantu basekera akaba ariho irangiriza so urumva twashizemo imbaraga zo gukora ariko ikintu cyadutangaje no kuntu ariko kwaje ku mwanya wa kabiri kandi ariko kwari dukwira umwanya kuko urebye MC yasomye commentaire zose live zari live abantu bari badukurikiranye yari isekere nawe gusa aho sale mwarabibonaga abafana bose ni isekere bitewe kuko nkaba rusaku yari imbere ari gukora bakazadukurura ngo nimutambuke ngo muje kudusetsa rusaku yari kwasetsa hari ahubwo aho naje kubonera nuko ibintu za nyine harimo ikimenyane nukuntu rusaku twavuganye nawe mu gitondo cyawa munsi wa finale cyo kuwa gatanu ambwira ko ari mu ba performing uwo munsi kuri finale ndibaza se rusaku yagarutse gute kuko ntizumvikana ngo yagarutse nk'umuregent nimba ubundi abaregent ahantu bagarukira tureba nka football Pere yarapfuye bateguye match y'abakinyi Pere ntiyagaruka tiyogaruka bo bashobora kuzana ba Ronaldinho bakinye kera bakavuga nk'abaregent ba football reka bakini natwe tuvuga ngo hari umukomedi wapfuye barusaku bari kugaruka ariko oya nje ahantu nabone ko ikibazo kibaye hari abantu bagarutse muri kuri finale basiga abandi ndavuga ati ni ikibazo nukuvuga ngo rero naringe gatoya bagaruye umucuranzi umwe utanatweretse impana ahubwo atweretse igitaramo wari uzukurikirana iwacu film Moses Mahoro izo zose hara ingenzi nimba n'ingenge ziba sinzi bazaguterekera center akubwira ngo curanga duhigisirimba kurumva ariko talent ntago ari ikintu igisirimba byapfurira no urumva hari twari dufite umuntu twari tunamufanya twari dufite umutipe witwa Jarike acurangira prime ya Kasaranda no rero ico nari mvuze nimba ibintu biteguwe nibitegurwa bifitemo uburyo bwose busukuye umukomeje nimba atsinze ahembwe na mugenzi we kandi aba ari umujudging kuko nizi n'uburyo kikabaganza yo judging muziyenze ura mwana umwanya y'abacuranzi ntawawutsindi kuko ntawawuhataniwe kurumva no kuvuga ngo rero mu bacuranzi twari dufite twizeye hari abagiye kuducurangira yari ahari Jarike tiyahamagawe kurumva kanje mvuga kino kintu no kuvuga ngo ese abajaji bari batowe ko batagendeye kubera ko babyize urumva kandi kira ikorwa ke bacarateguwe na OG na Dodos iyo ko bafite iyo timu ishinzwe abakomedi Dibo na Sulemani no kuvuga ngo bari useless kuri Papa Legend niba birukanega bari gufata ubundi no kuvuga ngo Dibo na Sulemani sibyo bafite imbaraga n'ubushobozi nishaka ngambirukaniye bazoza mu isekere nani nzi kumwe dutsinde bafite imbaraga zo kubafungura cano yabo igaguma gapushinga n'uyu munsi kuba Papa Legend irimo gupushinga uretse n'uyu munsi kuba Papa Legend irimo gupushinga sinotinya kubivuga nubwo yaba ari woje urimo kumbaza no kubera Dibo na Sulemani bakirimo gukina filime tubakazikunda bakaza bagakina na Lewis bakina na Senegal bakina na Bamurefu bikaguma gapushinga baravuga ikiye kindi ese OG arapostinga ikiye kindi nada posting udusha twageto muri filime bakinye jewe hari filime twakinye n'uyu mugabo tuyishaka kuri Papa Legend noneho njushage bariko bategura Miss Mulenge nyuma yabwo imaze kuja hanze bitewe n'ukuntu yari ikunzwe ahita nyandikira arambwira ati muri Miss Mulenge wowe na Senegal mwemerewe iriya muri VIP urumva nuko ngo harashobora kuba harabayemo no kubaremera uyu mwanya wa kabiri aho no tege ngo turangize ahubwo iwe ntiyitabye muri Miss Mulenge siko byagenze jewe nije wagiye nagiye meze gute costume ya pink tindindani muri VIP abo twaje nakumbaga ati mwebwe muri hangana n'ije
narinjiye bamwe ngo komeza hari umurongo w'abantu awekera wicare inyuma kurumva ikindi ni gute umusaza kumubona kugira gusanga mu kuboko ahubwo kwanza umugabo nashimira cyane ni Dodos kuko ari open tukana nawo oji numurara ndabumva zaranze okay jewe ico novugaho sigaye kuri mask nka corona jewe ayego tura okay jewe ico navuga zirafata ukageze sukugumuka cyangwa siki jewe kwanza ndashimira Sami jewe muri ibi byacu nivyo ngiye kuvuga jewe Sami ntaco mugaya kuko si umujaji jewe ndagaya abajaji niyo Sami yabwira abajaji ngo mutambutse uyu Samu kurumva niyo Samu yabwira abajaji ngo mutambutse uyu abo bajaji bakamutambutsa jewe singa ya Sami ingaya abajaji bumviye umuntu utari mu murongo ngo nuko atanga ifaranga ariko ikigaragara Sami jewe sinabimushinja kwera ko bafashe umwanya wabo baragenda bariherera dusigarana muri sare nawe ku buryo utavuga ngo yaba yaribye aba rero aba bajaji cyangwa se ibi bikorwa byabo nje ahantu mvuga ngo harimo ikosa baduha umwanya wo kuvuga bagakwiye gukora ikintu gituma tubura umwanya wo kuvuga kwera ko kuri football turavuga ngo abantu bari gutegura ibya football ngo ni bene wabo ngo nuwatwaye igikombe harya ciki cha business kurumva kera aho ngaho tubonye ico tuvuga kandi mu byukuri iyo batabonaho babaza n'ibintu titwari ko nico tuvuga mu kintu cha Miss Mulenge ngo harimo ngo umujaji ufitemo umwana we waje mu bamisi urumva kera baduha ico tuvuga muri ibi ngibi by'amatalenti Steven ngo ni ngo Steven ngo ariko ntarore nari mfite muri bino oya ahubwo baratubwiye abantu samakuru harabavuze ngo ngura mwana Merisi ngo akoresheje igitaramo ngo atumira kabaganza ngurumva ngo ntawe yahera amubwira urumva ko bagiye baduha ibintu tuvuga we yari afite imbaraga hari ariko yinjira sale titwara ko tureba ibintu no kibaza kibaye urumva yari afite nashimuse projet y'abandi abantu nibareke gukunda ibyubahiro cyane sivyo ahubwo bakunda icubahiro fata ca cubahiro gihereza umuntu gikwiriye sivyo fata nimba ari igikogoro naka categuwe mugishe umurongo ko categuwe arova twe nago dushime cyane ukiraho abakomedian n'abakinyi ba filime urabona ari kibasabwa kuzakora kizabahesha agaciro ko kumva ko nigihe cyo gutanga ama award bagomba guhamaga ubu nyine bimaze kumenyekana ko twebwe nk'abanyamakuru ari nk'abo mutima wa industry ku buryo niba hari n'utsinze agomba kwambika umudari n'umunyamakuru coordinator Etienne wenda reka mbivuga yarabikwiriye nk'umuntu wari uhagarariye igikorwa ariko Nyakinshasa ni umulegend Dibuwa ni umulegend Suleiman ni umulegend bakabura acte bakora wenda yo kuja ku appreciating abagenzi babo batsinze nivyo bintu twaherekare tuvuga ati ibintu zapfire mwite no ngo umwana uja gupfa apfira mwiterura sivyo into zapfuye bigitangira kare sivyo ni gute nyine usuzugura abantu b'abagabo tego nimba bategwa ibintu nziza turakwemera ufite amafaranga yego ese amafaranga yawe yaje kugira ngo umenyekane cyangwa yaje kugira ngo abanyempano bamenyekane fata Nyakinshasa nisha nose izobera mwanyu se wenda ngumuzonanirwa kurya nta buzima buhagaze kuvuga ngo kuba dukora bino sukoreho sibo turimo gushakamo amaramuko sivyo bino turimo turabikora ko ari impano sivyo twe ntago turimo gushaka bino ntago amafaranga yabo barimo kuduhereza ngo vuga n'igiterane cyacu c'abakomedian ntago dukora bino kubera ko dushaka amaramuko muri bo tubikora kubera ko ari impano iyo tutajayo nabo ntibari kubona show sivyo twebwe wenda nka timu yacu tuje kuza nta nubwo twari tuzi ko bino bizaba sivyo rero niba bateguye ibintu neza nibabishire mu gaciro bareka gushira mu bwenge bwinshi jewe bazaba narababwiye jewe narabanje kubahakana ndababwira ati tuzogende kubera ko ikintu cajemo kintu abantu nubwo twari kuza muri batatu ba mbere twabajemo kubera abakunze bari barimo hari kuko ndi bari gupfa kutugamagara muri bira bikorwa tukanga kandi twebwe twaravuze tahugu yuwacu triste iyo batubwira ngo tuze gusa dusetse abantu nta faranga dutange show bisanzwe ariko ikintu cajemo amafaranga mu banyamurenge hazazamo ikintu cyo kuriganya ndababwira ataho kuriganywa narababwiye ngo nitubura muri bara batatu ba mbere kandi twakoze ibintu neza turava naho turi kandi bisubiza umuntu inyuma ikintu caka kuzamuye kirakumanura gute
nukuvuga ngo tukira aho ngaho umva nkwere ikibazo nibaza dushobora kuba dushinja abakira atari bo okay cyangwa dushobora kuba dushinja abajaji atari bo niho hantu hari ikibazo ubundi reka nkubwire Papa Legend nta kosa afite ico 100%. Oji nta kosa afite ikosa riri muri zino kanjo ashira muri komisiyo yiwe. Umunsi Sam K Dodos yaje baje kumwakira ku kibuga cy'indege. Banditse itangazo Aimable aranyandikira. Aravuga ngo twabamenyeshaga kuko azogera ku kibuga cy'indege saa 5 zo kuwa kangahe. Kuko saa 5 ntabwo zidetermine umunsi wariwe. Sinje gusobanura ijoro tuzi ngo nizamanywa oya izamanwa yarazivuze ariko ntiyavuga nizo kuyihe tariki ico ni kimwe ica kabiri aba ni wa batipe badashobora gukandagira mu bintu bya Papa Legend atabishuye njewe mfite audio Papa Legend mpamagara mbwira ngo hari abanyamakuru bamuhamagaye ngo kugira ngo bazoze mu gikogwa ce nuko agomba kubahemba 3,000 mpita mubwira ngo ndaguhembera umunyamakuru wicara uzi kuko amafaranga yahembwe muri Miss Mulenge wewe runaka njewe ndumutera nkunga muri Miss Mulenge nishuye umunyamakuru wagiye kwa Kasarere ica kabiri umunsi nakoragira slogan ngo Papa Legend and family only can make change narimo hostinga umupira wari mubera muri Mayisa ya Kasarani badibo bari bahari Basulemani bari bahari abanyamakuru bose batuye Kasarani nta numwe yasohotse muwe ngo ubwo batishuwe ariko umunsi gaba bashiriye igikoma cha 3K batangiye gusa nk'ari bo banyeshaka kandi bajya bazanwa ruko bishuwe rero nibashaka bemezanye tusemezanye ukweri uri kunyumva dusemezanye ukweri tubwizanye ukuri twebwe wowe oya nidushaka turebe ino show nimba no kwitwika uribwira ko bari ababonsa batatu bari bahagaze amafaranga ngahe Papa Legend yigeze gukora aka video aravuga ngo umubonsa bahagaze $150 nje hita kuba gatatu n'amadolari 450 nimba ari kuco gicira bafatiraho sibyo so bivuga iki ino show tuyizana mu rukundo urumva jewe ikintu cyo nabwira Samu na Oji nukuvuga ngo nimba bashaka ko ibikorwa byabo bikundwa nk'umutima babishoyemo nibazanimo ibintu kuri je ndahamya ndashidikanya ko muri barabana baje hariye bakariganya bazagumura abandi bari bafite kuza mu yindi turu bakubwiye ati se kuraje none ntaje muri business idea harimo complain muri Miss Mulenge harimo complain muri okay football ga nta mujaji murakina hariye uri ko haragaho ni igitego none kandi Suleiman yabaye kandi kintu Suleiman yagiyemo no umupanga uri kumva aho akose umuyumbe uri kunyumvira aya banzu rebe tuje muri business idea muri business idea ngo baravuze ngo ubwo harimo disability ngo harimo ngo iki umuntu ariko ikintu kirimo umushinga kirazamo gender gute bareba umuntu mani ugize igihe ushoboye sapana ugiye kujya gustaka jewe nabwiye abantu ngo Steve ico nshima Imana nuko buri wese afite televiziyo ye uzanga ko mvuga iriwe nzajya ncana nje na Emi tuvuge kuko nta nuwishurira undi inzu Steve nje narababwiye ndakundana tuzubahana reka nkwereke nimba wowe umugore wawe n'umwana wawe mufite umushinga oya tuvuga umwana umwe tukure mu ndi suwa oya ndi kuvuga muri barabafata mufite imishinga ari iri top mugomba guhembwa amafaranga niyo umwana wawe yohembwa ari uwa mbere wowe gahembwa uwa kabiri madamu yo wagahembwa ari uwa gatatu mwatuzaniye umushinga wawe ukadukonveka nimwe mugomba kuyatwara ntago ari ukuvuga ngo famille ngo igiye gutwara intuzi imwe tibibaho niyo mpamvu mu mpano rero nimba ufite impano yo gukamba udukonveke twara amafaranga apana kuvuga ngo turi mu muri gose rewe turabona ko burishe none ko turatekereza igikorwa cyo gutegura show yacu none ntituzi kumukire dufite mu bakire twubaha hino yenda ko hari ico tubwira kugira ngo dukomeze mu bitekerezo gacho si kibazo ico ntimungisenge turi hano turabagabo bambara abandi ako kantu mukamenye neza turabagabo bambara abandi bazoga cutting bakabikanda hanyuma rero iyo shoko turayitegura tiraje mu kogwa neza ko turayireba guke mugume mu twitegura hanyuma izo zose twavuze barabahungu n'abagabo ntakintu bura kitagenda kibamo agashakwe n'abantu bateguye ibintu byiza cyane buri ikintu yenda giteguye kikaba perfect ntikiba gihari nyine ibintu zose bikagenda neza byose ntabwo kiba gihari no kuvuga iki rero bagize igikorwa ciza kandi kizakomeza kibe gusa nyine kibe mukuri
kuri kandi abantu barushirizanya gukundana bareke kwica projet z'abandi rwo turi kubwira abantu bategura kude chapeau kuri Etienne yaragerageje 10 round kandi dore mistake rero tugire aba bakire inama nabagiranje kumuvandimwe wanyu esheki ikomeye mushobora kugira muri ibi bintu nuko mushobora gufunga amatwi yo kugirwa inama igihe cyose muzajya mutegera ubundi nta gihe umujagira sebuje inama tibishoboka impamvu turi kubabwira nuko tunganye bitugoje ntaca ndusha reka mbimubwira kubera ko bitugu biraresha iyi Miss Mulenge yategura ni projet yiwe kudeshapo kuri Sam K Dodos waje kuhibera hakagira ibikosoka ariko ico ngico dushaka kubwira Papa Legend nagabanya amaranga mutima banza reke kumva abakozi biwe banza yicara atekereze ku mushinga wiwe na gute ko nabonye post nabonye uburyo twemerana nabonye post ziwe ashaka nko kugufobya ni gute kumfobya Papa Legend ntago yamfobya kuko andushiki nikandusha yamfobesha akomana none ashobora kuba kurenze man andenze kubuce andenze mu kintu kimwe gusa agafuka mu umugabo usangira n'abandi kuri table akajya acisha umutsima munsi y'agafuka mu reka rero mpita namubwira ubundi kizakwereka ko twe turi bagiye mu cenja nkubwire nukube icumwe cyose sinamuhaye akazi kuri status yiwe Steve ndi kugaburira status yiwe bro ngo barambwiye ngo none se yarigupoza yageze mu Kongo adafite ababongo none se ntumva ko aho ngeze hose bashira ijisho bigeze bakubwiraho Sultan yiriwe ku wa gatandatu bigeze bakubwiraho aho Gapangwa yiriwe ku wa gatandatu bigeze bakubwiraho Trezor Soko yiriwe ku wa gatandatu cyangwa bigeze bakubwiraho Dodos yiriwe ahubwo mu bagabo nemera amakuru ya Dodos yarangiranye na show ariko twebwe nimba dutaha ubukwe bakabimenya turi bagiye mu cenja buyu muhana rero nibasarendinga tuganire duturane twubahana intebe batuze bagabo nemera rabatuze Trezor again okay ibyo erega ntawe twafobeje gusa ikibazo bagira nukumva nabi ibintu nukumva ibintu nabi ni show busy rero tugana ku musozo much respect kuri Emmy wakomeje kurwana n'ikirere murabona burije nanone kandi much respect kuri Isekere nawe team